Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today, Fa just nak buat update on how I do my makeup look. So let's get started. So first of all, Fa akan pakai toner pad from Rosiana. Dia datang dengan pengepit macam ni. And this toner pad dia ada dua side pad tau. Satu untuk exfoliate, satu untuk mask. Okay, let's see. Fa suka lepas pakai ni, dia macam more, dia lagi macam brightening, dia lagi glowing. Another side Fa akan pakai ni. After that, kita akan moisturize muka kita pakai this Glade to Glow punya moisturizer. Fa jenis kulit dry tau, so Fa akan letak moisturizer banyak. After that, Fa akan pakai this sun cream from Anjo Professional. Ni Fa pakai macam ni. Now it's turn to pakai lens. Ini Fa beli register. After Fa dah pakai lens, Fa akan pakai setting spray from Facey. Look at the glow. So now kita tunggu dia kering dekat area mata, and then kita colour correct. So untuk colour correct, Fa akan pakai this matte. Kita letak kat bawah mata Fa macam ni, banyak sikit kan, jari. And then sambil tu Fa akan buat Fa punya kening. First thing first, Fa akan sikat je dulu with pencil. This one from Sikigel Natural Brow Pencil. It good dark brown. Untuk concealer, Fa akan pakai sekali dengan foundation terus lah kot. Fa akan pakai this Make It Glow foundation from AS, and then kita ambil one brush and then kita just then Fa akan pakai this brush and spread it over my face. Lepas tu untuk blend, Fa akan pakai Parfum Viral ni. Dia punya ni pun fluffy teruk. Jadi Fa pakai kering-kering tau. Fa tak ada pun kering. Fa blend foundation dulu and I'll be right back. Okay, now kita nak contour. Kita pakai this contour from Creamy. Belakang. Untuk hidung, Fa jumpa this viral brush. Then bawa ke mata. Blusher, I really love this Cobrain punya cream blush. Kod 7 dengan 10. Pakai kod 7 dulu sebab 7 ni dia merah, so Fa tak boleh letak banyak. Macam tu je. Kita letak sini sikit. Yang 10 ni continue tu this powder from Celine. Akan dah macam ni. Kalau kita tutup, tak dekat sini. Dat bagi dia macam very sharp macam ni. Dia macam satu muka. Ada satu masalah di mana saya tak boleh makeup terus tanpa pakai lipstick. Fa akan combine dua coat lipstick from Solawar. Dah kering, so Fa akan top up dengan coat blush ni. Blush ni red dekat tengah dia. So now kita buat mata. Try this palette colour shades Coco Urban Mermaid Bubble. Kita akan pakai ini coat brownie, coffee, this coat. Okay, coffee like a chocolate. Kita letak dekat outer corner. Dan dia bawa ke depan. Kita buang semua lebihan powder muka kita. Kita pakai this Glade to Glow Powder Foundation in coat per line. Rosakkan my makeup full face. Kita akan decide untuk letak kat bawah mata ni je dulu. Dan kita akan same colour coffee tu kita letak kat bawah ni. Beri tak dekat. Itu Fa akan pakai from Karya Cosmetic. Untuk blusher, Fa pakai this Sequoia punya blusher in a coat orange. Kita macam blusher blindness sikit.
highlighter akan pakai from Karya Cosmetic dekat kening. Now kita kena buat mascara curl lashes kita dulu. Ini cakap kena curl and then ke atas and count to 10. And then Fah akan pakai mascara from FF Beauty. Tak tahu macam mana orang boleh kira ini tu layer tu layer. Saya buat dia faham tu flash. Perempuan dan Nganga ketika buat mascara tak dapat dipisahkan. Tengok ni atas. Saya rasa saya nak letak highlighter dekat bawah mata. Sebenarnya ini dah put atas. So this is the final look. What do you guys think? Suka gila dengan highlighter dia jadi macam wow. So thank you for watching. I hope you guys like this video and bye bye. Jumpa di next video.